Jambo vijana wenzangu, mimi najisikia tukue tunashirikiana, tuelimishane, kwa sababu vijana ndio wazee wa kesho, na ukitaka kuwa mzee mzuri wa kesho unaanzia katika ujana, yani unajiandaa katika ujana. Ukitaka uwe mzee mwenye anaweza kuomba mashauri inaanzia ujanani. Kwa hiyo vijana, naomba tuwe tunaelimishana. Mimi najisikia kwamba tuwe tunaelimishana. Kuko mambo mengi ambayo tunafanya muujana inakuja kutuletea madhara hapo mbele, mpaka unaregrete mpaka siku ya mwisho ya kufa kwako. Ungali na regrete, unaenda mpaka mkaburi, mkuzimu, uko na ile regret. Uko na ile regret yenye ulipataka kwa sababu kuko kitu kenye ulifanyaka bila kujua. Kama vile neno linasema, watu wangu huangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni kujua, ni ujuzi. Maarifa ni kujua. Kwa hiyo kijana unafaa kufanya kitu ambacho unakijua. Na ukitaka maarifa utayapata wapi? Hapa katika Biblia. Hii ni Bible. Unaiona mzuri? Haka ni ka Bible kazuri sana. Hii ni Bible. Ukitaka maarifa unayapata katika Bible. Kwa hiyo mimi najisikia tukue tunaelimishana. Ningali kijana kama wewe, niko na umri wa ujana kabisa, lakini nishaona na mie kama vile tumabona 13 na vitu hivi. Kwa hiyo kama hii video yangu ni ya mzuri, tafadhali kama unaipenda hii video yangu, ama kama unasema ni vizuri tukue tunaelimishana, ndajua kucomment. Tafadhali ninakuomba, ndajua kucomment. Sio lazima uandike vitu vya mingi, hata ukiniandikia kale ka kitu kanafanya hivi tu, kale ka like, kale ka popi kanafanya kidole hivi, basi ndajua umeipenda, ndajua umesema tuendelee kuelimishana. Niko na mambo mengi, niko na mambo mengi serious.